Baktık 5 kilo kemikti, bilmiyorum, biz de çözemedik. Dedi alın bu senin baban dedi. I am kind of afraid to give this interview as well, but somehow somebody needs to talk. I personally am charged 14 times for 14 different speeches. İnsanlar korktu, insanlar sindirdiler. İnsanlar konuşamıyor. İnsanlar gerçekleri söyleyemiyor. Olay bu yani. Ben yaptım ben. İşte milletimizin göz bebeği, gururumuz, yeni Türkiye'nin lideri, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı. İşte Cumhur'un reisi, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. ...15 Temmuz gecesi bir kez daha istiklali ve istikbali için kıyam eden, canı pahasına ülkesini Fethullahçı terör örgütüne, işgalcilere teslim etmeyen aziz milletim. Türkiye için buradayız. Milletimiz için buradayız. Yani darbeye hayır yani. Çocuklarımızla beraber hep birlikte buradayız. Sonuna kadar hayır. Bu kadar. Çünkü ülkemizi desteklemek için buradayız haliyle. Sayın Cumhurbaşkanımız yani Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin de yardımlarıyla ülkemiz darbe girişiminden dolayı çok büyük bir yara almamış bulunuyor. Çünkü halkımızın yani milletimizin direniş içindeyiz bu şekilde. Elokuussa Istanbulin Yenikapissa nähtiin Turkin historian suurimpiin kuuluva mielenilmaus. Eri arvioiden mukaan 1 miljoonasta yli 2 miljoonaan turkkilaista saapui osoittamaan tukensa maan presidentille. Virallisesti tukea osoitettiin kansalliselle yhtenäisyydelle ja demokratialle. Tankların altına yatan bir millette. Türk milletinde imanlı göğsü imanlı olanlar da var. Tankı gözünün önüne aldı, yattı, o siper etti kendini, yattı altına. Seve seve vatanımız için canımız feda. Hiçbir güç durduramaz bizi. Onun için diyorum ki 79 milyon olarak hepimizin gazası mübarek olsun. İstanbul'un gazası mübarek olsun. Ankara'nın gazası mübarek olsun. Darbe girişimine maruz kalan her şehrimizin gazası mübarek olsun. Onun için diyorum ki 79 milyon olarak ve biz geldiğimizde tank şuraya geldi. Tam olarak tankın geldiği yer burasıydı. Biz şu alandan çıkmaya çalıştığımızda emniyet güçleri halka ateş açıyorlar, sakın çıkmayın dediler. Çünkü Bayrampaşa Çevik Kuvvet'te böyle bir olay yaşanmıştı. Askerler de havaya ateş etmeye başladılar. Ateş ettikten sonra tabii korkutmaya çalışıyorlar. Bizim çağrılarımız üzerine ilk başta 8-10 kişiyle başladığımız eylem gitgide büyümeye başladı. Büyüyünce burası yaklaşık olarak 1000-1500 kişiye yakın insan gelmeye başladı. Ve tanklar hareket edemez oldu. Yaklaşık 2,5 saat içerisinde onlar ateş açıyorlar. Biz tankı durdurmaya çalışıyoruz. Panssarivaunut tulivat Istanbulissa kaduille. Vatan kadulla väkijoukko pysäytti tankkeja. Samaan aikaan sotilaat sulkivat Bosporin salmen ylittävät sillat.
Ankarassa pommitettiin parlamenttia. Heinäkuun 15. näytti siltä, että historia toistaa Turkissa taas itseään. Büyükşehir'de bir kalkışma vardı. Orada 3 arkadaşımızı öldürdüler. Yani gittiğimiz andan itibaren taradılar. Orada da 1,5 saate karşı mücadele ettik. Daha sonra arkadaşlar CNN'in işgal edildiğini söyleyince biz buradan Bağcılar CNN'e gittik. Ve yaklaşık orada da 1,5 saatlik bir uğraştan sonra orayı da kurtardık. Ve sabah 9 gibi evimize döndük. Vallankaappausyrityksessä oli tosi kyseessä. Aseettomat siviilit nousivat sotilaita vastaan ja varsinkin Bosporin sillalla Istanbulissa ammuttiin. Yli 250 ihmistä sai surmansa. Fakat daha sonra zaten bu darbeyi esas bozan motivasyon o halkın gelmesiydi. Şimdi orada iki şey bizden alındı. Bir tanesi korku yoktu. Yani düşünme yoktu, çocuğumuzu düşünme, aileyi düşünme yoktu. Ve gerçekten sadece askeri vesayete karşı bir dirençti. Seuraavana aamuna tankkeja jo hinattiin pois. Vallankaappausyritys oli epäonnistunut. Syrjäyttämisyrityksestä selvinnyt itsevaltainen presidentti on nyt ehkä vahvempi kuin koskaan. Kardeşlerim, bu millet başka bir millet. Gerçekten Türk milleti 1000 yıl önce Malazgirt'te hangi inanç ve kararlılıkla Anadolu'nun kapılarını açmışsa 15 Temmuz'da da aynı hissiyatla darbecilerin karşısına dikilmiştir. Viha kohdistuu erityisesti mieheen, jonka Erdoğan sanoo olevan vallankaappaushankkeen takana. Kaappausyritys nosti uutisotsikoihin ulkomailla sangen tuntemattoman Fethullah Gülen'in nimen. Alors ce coup d'État a été organisé évidemment par un réseau d'officiers qui ont manifestement un lien avec la communauté Gülen. Mais il n'y a pas que des officiers qui sont proches de la communauté Gülen qui sont parmi les putschistes. Il y a aussi des officiers laïcs, des officiers kémalistes probablement, des officiers qui ont une haine contre le parti AKP. Istanbulin Galatasarayn yliopiston emeritusprofessori Ahmet İnsel on seurannut pitkään Fethullah Gülenin toimintaa. Yhdysvalloissa maanpaossa asuva entinen imaami on kokenut politiikan taustavaikuttaja. Hän on luonut ympärilleen laajan, mutta löyhän islamilaisen liikkeen, joka korostaa opiskelun merkitystä. La communauté Gülen qui avait beaucoup investi dans l'éducation et surtout visait les personnes, la communauté visait la prise de pouvoir, le contrôle du pouvoir en plaçant ces gens dans des lieux stratégiques, un peu comme l'Opus Dei. Gülenin Hizmet-liikettä voi kuvailla elitistiseksi lahkoksi, jolla on miljoonia kannattajia sekä laaja verkosto kouluja, sairaaloita ja tiedotusvälineitä. Gülen korostaa islaminuskon tärkeyttä yhteiskunnassa samalla tavalla kuin Erdoğankin. Miehet olivatkin läheisiä liittolaisia, kun Erdoğan nousi valtaan vuonna 2002. Tayyip Erdoğan est arrivé au pouvoir d'une manière inattendue en 2002, mais n'avait pas de cadre. Et Tayyip Erdoğan a utilisé, il y a eu une alliance objective, a utilisé surtout les juges, les policiers, et puis les cadres gülenistes à l'étranger pour pouvoir disposer des personnes capables de soutenir le gouvernement AKP contre les laïcs autoritaires, contre les militaires anti-AKP, etc.
Erdoğanin ja islamilaisen AKP:n asema ei ollut alussa mitenkään vahva. Maallisuutta vaalineessa Turkissa on estetty aiemminkin uskonnollisten puolueiden toiminta. En 2008, le parti de Tayyip Erdoğan a failli être interdit par le Conseil constitutionnel. Donc, du coup, ils ont utilisé les cadres gülenistes et ils ont placé les cadres gülenistes dans la justice, dans la police, pour pouvoir évacuer les juges, les policiers, les fonctionnaires qui étaient hostiles à l'AKP. Et là, les gülenistes ont gagné énormément, y compris dans l'armée, énormément de place. Yhteistyön seurauksena Gülenin kannattajat pääsivät merkittävään asemaan oikeuslaitoksessa, poliisissa, armeijassa ja muutenkin virkakunnassa. Inselin mukaan asemansa vakiinnuttanut Erdoğan tajusi jossakin vaiheessa olevansa riippuvainen Gülenistä. C'est une bataille de pouvoir parce que surtout la communauté Gülen était très importante, très puissante dans les renseignements de la police, dans les renseignements de l'armée. Et ils ont voulu prendre aussi le contrôle des services secrets turcs. Et là, il y a eu un conflit. I don't really afraid, but still I have a family to protect. So I also moved from my apartment to a different area. So a couple days ago, I was in a custody as well, and I got released. Nettipuhelun päässä on työttömäksi jäänyt yliopiston opettaja. Hän opetti güleniläiseksi epäillyssä yksityisessä yliopistossa, joka on nyt otettu valtion haltuun. As a lecturer, I do give some private lessons in the area where I live right now, so nobody knows who I am. That's how I get little income. Vallankaappausyrityksen jälkeen Turkissa alkoi massiivinen puhdistusaalto. Kaikki, joita voidaan epäillä yhteyksistä güleniläiseen liikkeeseen, ovat tulilinjalla. Omalla nimellä tai kasvoilla olisi vaarallista puhua. There are thousands of police officers in jail, lawyers, judges, and teachers, and businessmen. So I don't see any future in the country, but I still personally choose to be here. I like to see the end of this situation. Buradan 79 milyona selam olsun. Terör örgütleri mensuplarının ise kimi adliyede akıbetini bekliyor, kimi cezaevinde cezasını çekiyor, kimi de mezarda nihai hesabını veriyor. Presidentti Erdoğan on julistanut entisen liittolaisensa Gülenin terroristiksi ja hänen liikkeensä terroristijärjestöksi. Gülen itse on osallisuutensa kiistänyt. Maahan on julistettu poikkeustila, joka antaa viranomaisille laajat valtuudet. Et Tayyip Erdoğan, évidemment, dans un régime hyper autoritaire, utilise ces moyens de l'état d'exception pour encore plus élargir la répression vis-à-vis non seulement de la communauté Gülen, mais aussi vis-à-vis des sympathisants du mouvement kurde, et peut-être aussi dans l'avenir la gauche en général ou l'opposition. Söyle ne yapıyorsun? Şuna ne yapıyorsun? Canlı yayın yapıyorsun orada. Bak şuna. Sen diyorsan böyle. Ne çekiyorsun? Aslılık yapmayın. Devlet burada lan. Al şunu.
Şimdi Özgür Gündem Gazetesi için bir mahkeme kararı çıktı. Kapatma kararı. Kapatma kararını duyar duymaz hani ajanslara düşer düşmez biz buradan bir kameraman ve bir muhabirimizi gazeteye yolladık. İşte gazeteden canlı bağlantılar yaptık. Sonra arkadaşlarımız oradayken polis bastı. Evet. Nasıl bir müdahale bu Gülfem? Yani buradan sert gözüküyor. Ne oluyor? Sarmış durumda. Hayır. İmece çalışamıyor. İmece çalışamıyor. Poliisin väkivaltainen ratsia kurdimielisen Özgür Gündemin toimitukseen päätyi riippumattoman IMC-TV:n suoraan lähetykseen hyvällä tuurilla. Polis önce kamerayı kapatmaya çalışmış ama kameramanımız ısrar etmiş bir şekilde yayın almaya. En son kamera kapanınca da telefonla muhabir arkadaşımız Gülfem Karataş yayın yapmayı sürdürdü. O sırada polisin şiddetine de maruz kaldı. Sırtına vurulmuş. İşte o çığlıklar, diğer çalışanlar da şiddete maruz kalmış. Onların çığlıkları yansıdı yayınımıza. Bir tür aslında işkenceyi, kötü muameleyi canlı olarak vermiş oldu. Ratsiassa pidätettiin kaikki paikalla olleet toimittajat, myös raportoimassa olleet IMC-TV:n toimittaja ja kuvaaja. Bu tabii sadece İmece izleyicisi görmedi. Sosyal medya aracılığıyla bütün Türkiye bunu gördü. Bugün mecliste gündeme getirildi. Ama buna rağmen polis şiddetini sürdürdü. Yani orada insanları döve döve gözaltına aldı. Arkadaşlarımız hala gözaltında. Suljettu sanomalehti Özgür Gündem on pitänyt esillä erityisesti kurdien tilannetta. Lehti on ollut vaikeuksissa jo pitkään. Özellikle Kürt basını üzerinde büyük bir baskı var. Özgür Gündem hakkında 900'ün üzerinde dava var. Yani her sayısına 2-3 dava açılıyor neredeyse. Vallankaappausyrityksen jälkeen Turkissa on suljettu pitkälle 200 tiedotusvälinettä. Kymmeniä toimittajia ja kirjailijoita on vankilassa. Ama Özgür Gündem'in kapatılması bir şahika oldu. Yani doruk noktası oldu. Şimdi Türkiye'de herkes şunu merak ediyor. Yani bu burada kalacak mı? Yoksa Özgür Gündem'den sonra işte buraya, Evrensel'e, Hayat TV'ye yani alternatif yayın yapan muhalif televizyon kanallarına veya gazetelere de gidecekler mi? Varsin pian haastattelun jälkeen Erenin pelko toteutui. Lokakuussa poliisit saapuivat. IMC-TV ja parikymmentä muuta TV- ja radioasemaa määrättiin suljettaviksi. Vainolla ei ole mitään tekemistä Fethullah Gülenin tai vallankaappausyrityksen kanssa. Özgür Gündem ja IMC-TV ovat tulilinjalla kurdiyhteyksiensä takia. This is a very good opportunity and a very legitimate opportunity for Tayyip Erdogan to take every measure to suppress all his so-called enemies, and he has the backing of the great majority of Turkish public. Erityisesti kurdit ovat huomanneet olojen Turkissa kiristyneen. Kansanedustaja Ertuğrul Kürkçü on huomannut asian omakohtaisesti jo kauan sitten. I personally am charged 14 times for 14 different speeches, praising terrorism, insulting the president, praising a criminal, or calling people to act against the law. These are the major charges that I am charged with. Anti-Terror Act in Turkey is so vague that you can be tried and punished for, let's say, sentence for 7 years in the prison for a word
for a sentence saying that PKK is not a terrorist organization. It's rather a political party with revolutionary aims. Vähän aikaa sitten Turkin parlamentti päätti poistaa kansanedustajien syytesuojan. Kürkçyn lisäksi muillekin kurdipuolue HDP:n kansanedustajille on satanut syytteitä useimmiten terrorismin suosimisesta. For Tayyip Erdogan, HDP is the major force against his ascension to constitutional majority in the parliament. Therefore, he has to get rid of it for two issues: for ruling the country with the absolute power, even if under a parliamentary system, and secondly, in order to be able to gain the hegemony in the southeast on the Kurdish population, the HDP alternative should have been removed from the political scene. Eşyalarımız hepsi gitti. Evimizi bozdular, Silopi'ye gittik. Parasız kaldık, elbise hiç götürmemiştik. Şimdi çaresiziz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Tek baktık 5 kilo kemik diye bilmiyorum. Biz de çözemedik. Dedi alın bu senin baban dedi. I noticed an eyeglasses just next to the jawbone, and it was a regular dimensioned eyeglasses because it was just equal to my eyeglasses, but the jawbone was half the size of that eyeglasses. So I then was sure that it is a child's jawbone. The government claimed that terrorists were in that basement and they were just had armed clashes, so they couldn't just provide healthcare for them. But there was a child in that basement, unfortunately, so the claims were not true at all. Oikeuslääkäri Şebnem Korur-Fincanci oli ensimmäisten joukossa, kun paikalliset asukkaat päästettiin ensimmäistä kertaa Cizren kaupunkiin. Sotilasoperaatio kesti 4 kuukautta ja virallisesti sitä kutsuttiin ulkonaliikkumiskielloksi. Oikeasti käynnissä oli täysimittainen sota siviilien keskellä. It was really a huge attack to the parts of the town where civilians lived, unfortunately. And most of the buildings in those regions were severely destroyed, some of them totally demolished. Samanlaisia taisteluja on käyty monissa kurdialueen kaupungeissa. Ja joka puolella jälki on ollut yhtä tuhoisaa. Suurin osa asukkaista on paennut taisteluja, mutta osa on aina jäänyt koteihinsa. From the beginning of the curfew, actually, we tried to document the situation in the town and all of the towns where the curfews continued. And there were more than 300 civilian deaths, actually, in that region, the Kurdish region. And it is actually a crime of humanity. Taistelut kurdialueella puhkesivat todenteolla alkuvuodesta. Kurdien ja Turkin hallituksen rauhanneuvottelut olivat kariutuneet. Kurdien PKK-puolueen taistelijat aktivoituivat samaan aikaan, kun naapurimaassa Syyriassa kurdijoukot saavuttivat voittoja taistelussa ISISiä vastaan.
Je pense que la stratégie du PKK était de dire en Syrie, nous avons obtenu une légitimité internationale. À partir de cette légitimité internationale, en Turquie aussi, nous pouvons gagner des zones autonomes. Et ils ont fait un mauvais calcul parce que pour les Américains, le PKK ou les Kurdes sont utiles pour combattre le Daesh en Syrie, mais les Américains, évidemment, ne vont pas prendre position du côté du PKK contre la Turquie, qui est un pays membre de l'OTAN. Je pense que le PKK aussi a fait un mauvais calcul à ce moment. Kurdialueella siviilit ovat jääneet PKK:n ja Turkin hallituksen joukkojen taisteluiden jalkoihin. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Turkki kohtelee alueen kurdiväestöä kovakouraisesti PKK:n potentiaalisina tukijoina. Bir tane de bir sürü canımız gitti. O kadar gençler, o kadar hepsi PKK miydi? Hepsi mi PKK'di? Yeni doğan bebekler PKK'di. Madem ki PKK ise ben PKK'yim. Bundan sonra ben PKK'yim. Gelsin. It is incredible. In 21st century, you attack your own people, your citizens, kill people, and force them to move to other parts of the country. Şebnem Korur-Fincanci oli mukana laatimassa ihmisoikeusjärjestöjen raporttia Cizren ja muiden kurdikaupunkien tilanteesta. Raportissa todistettiin ja tuomittiin Turkin armeijan voimankäyttö siviilejä vastaan. Cizre report was the main reason for my arrest, for example. So, yes, they wouldn't just punish these law enforcement officials. They will punish us, the human rights activists, who just announced that there is a human rights violation in the Kurdish region. We have been first isolated for a while. 7 days in the isolation cell, and then afterwards 3 days in a ward together with some other people, the political prisoners. Professori Fincanci oli 10 päivää vankilassa ja odottaa nyt oikeudenkäyntiä vapaalla jalalla. Kurdialueella taistelut ja inhimillinen tragedia jatkuvat. Hem de yakarak öldü bu insanlar. Bunu hangi vicdan kaldırıyor? Kim bunu kaldırabiliyor? Ben kaldıramıyorum. This planned crackdown includes ethnical cleansing of at least Kurdish districts, cleansing all the population outside of those districts, because those are the hotbeds of Kurdish nationalism or Kurdish patriotism. L'État turc a une peur historique de création d'un État kurde dans ses frontières. N'oublions pas que en Turquie habite la majorité des Kurdes du monde. Donc la création d'un État kurde en Irak ou la création d'un État kurde en Syrie signifie pour la Turquie, pour l'État turc nationaliste, signifie la création d'un danger de séparatisme en Turquie. Kurdialueen tilanteen kärjistyminen sodaksi liittyy ainakin epäsuorasti Syyrian tilanteeseen. Juuri kurditaistelijat olivat Syyriassa pitkään yksi tehokkaimmista ISISiä vastaan taistelevista armeijoista. Turkki on toiminut rintaman toisella puolella. Cumhuriyet-lehti on julkistanut valokuvia Turkin asekuljetuksista Syyrian islamistikapinallisille. Nous n'avons pas de preuves directes de soutien de la Turquie à l'État islamique. Nous ne savons pas. Pour le moment, nous n'avons pas de preuves. Mais la Turquie a soutenu les organisations djihadistes d'opposition. Et entre ces organisations djihadistes en Syrie, il y a une très grande passage, fluidité. Donc il est possible que la personne que vous avez soutenue
quand vous l'avez soutenu, était membre de Al-Nusra, mais peut-être un mois après, il est passé dans les rangs de l'État islamique. Donc la Turquie a soutenu l'opposition djihadiste en Syrie. Viimeisimmässä maaoperaatiossaan Syyriaan Turkki näyttää ISISin ohella keskittävän voimansa erityisesti länsimaiden tukemia kurdijoukkoja vastaan. Turkki ja Erdogan ovat pelanneet Syyriassa uhkapeliä, joka heijastuu suoraan takaisin Turkkiin. أنا اسمي أحمد أمين علي قادر. كنا ساكنين بالرقة وهربنا جينا لكوباني ومن كوباني جينا على تركيا وعم نشتغل هنا وما عاد توفي معنا والله والمعيشة مو هالقد والله. احنا كنا هنا احنا 13 شخص. أنا متجوز وعندي بنت وعايش مع أهلي وعايشين هنا. أول سنة كنا ساكنين بالشوادر، بعدين اجينا على الغرف ظلينا شي سنة وهلا ظلنا هون صارنا شي شهر هون. Pieni epävirallinen pakolaisleiri on pellon laidalla Izmirissä. Ahmed Kaderin perhe asuu Turkissa jo 4 vuotta. والله عايشين والله ما احنا مبسوطين وما احنا مرتاحين. شغل تركيا بتعرفي مصروف كتير عم نشتغل ما ملحق. 13 شخص ما ملحق شو بدنا نلحق. Turkkiin on tullut liki 3 miljoonaa pakolaista, pääosin Syyriasta. Olot ovat kurjat, henkensä pitimiksi monet tekevät pimeitä töitä. عم نشتغل هون الشغل قريب علينا هون أو بعد جبال عم نشتغل بالبندورة. عم يروح الساعة 4-5 الصبح عم يجي الساعة 4-3 حسب. بعض مرات 2 هيك الشغل. Täältä Izmiristä tuhannet ja taas tuhannet pakenivat vielä alkuvuodesta Kreikan kautta Manner-Eurooppaan. Türkei ist das größte Land im nahen und mittleren Osten und viele Flüchtlinge kommen über die Türkei nach Europa und man wollte verhindern natürlich mit dem Abkommen, dass die Flüchtlinge zu Tode kommen im Mittelmeer und daher ist eine enge Zusammenarbeit mit der Türkei sehr wichtig. Turkki sopi keväällä EU:n kanssa, että merta valvotaan ja rajat pidetään kiinni. Asiassa erityisen aktiivinen oli Saksa, joka vastaanotti suurimman osan turvapaikanhakijoista. Ich denke, man sollte alles tun, die Beziehung mit der Türkei möglichst nicht zu belasten und es sollte im Vordergrund stehen die Rettung von Menschenleben, die Versorgung von Flüchtlingen mit dem langfristigen Ziel, dass die Flüchtlinge möglichst in ihre Heimat zurückkehren können. Sopimuksen mukaan Kreikkaan tulleita pakolaisia palautetaan takaisin ja Turkin leiriltä otetaan suoraan vastaava määrä pakolaisia EU-maihin. Sopimus oli alusta saakka vaakalaudalla ja se on herättänyt kiivasta keskustelua erityisesti Saksassa. Die Realität ist, dass Bundeskanzlerin Merkel und auch die Europäische Union sich zur Geisel und damit uns alle zur Geisel eines Despoten Erdogan, eines Tyrannen gemacht haben. Sie haben uns alle das ganze Schicksal der Europäischen Union in die Hände dieses Despoten gelegt, weil sie nur auf eine Karte setzen in der Flüchtlingspolitik. Sie setzen auf die Karte Erdogan, dass er die Flüchtlinge ihnen vom Hals hält. Und das ist natürlich eine ganz bedrohliche Politik. Vasemmistopuolue Linken kansanedustaja Sevim Dadelen on taustaltaan turkkilainen
kuten 10 muutakin saksalaista kansanedustajaa. Erdoğan ei turkkilaistaustaisia saksalaiskansanedustajia kovin korkealle arvosta. Arada bazı kanı bozuklar çıkmıyor mu? Çıkıyor elbette. Milletimiz onlara da hak ettiği dersi veriyor. Bunun adı kimi zaman da kendi ülkesini soykırımla itham eden Almanya'da milletvekili oluyor. Erdoğanin hyökkäystä edelsi Saksan Bundestagin julkilausuma, jossa 100 vuotta sitten Osmanien valtakunnassa tapahtunut armeenialaisten joukkotuho luokiteltiin kansanmurhaksi. Ich finde, das muss Konsequenzen haben in den deutsch-türkischen Beziehungen, aber auch in den europäisch-türkischen Beziehungen. Ein solches Land, wo der Staatspräsident zu Gewalt aufruft gegen Bundestagsabgeordnete, dieses Land darf niemals Mitglied der Europäischen Union sein, geschweige denn jetzt über Visaliberalisierung zu handeln oder beispielsweise bei den EU-Beitrittsprozess Vorbeitrittshilfen zu machen. Mutta seurauksia ei ole tullut. Tässä kaupassa Erdoğan on saamapuolella ja EU maksumies. Sen sijaan turkkilaistaustaiset kansanedustajat ovat saaneet tappouhkauksia. Das ist so gefährlich, dass die Sicherheitsbehörden in Deutschland selbst zu dem Schluss gekommen sind, dass ein Personenschutz und andere Schutzmaßnahmen für uns Abgeordnete notwendig ist in Deutschland, weil der Staatspräsident und die oberste Führung in der Türkei sozusagen uns als Zielscheibe markiert haben für den rechten Mob. Arvostelijoiden mielestä EU on antanut pakolaissopimuksen myötä Erdoğanille mahdollisuuden kiristää ruuvia myös ulkopolitiikassa. Der Staatspräsident Erdoğan führt einen seit fast einem Jahr barbarischen Krieg gegen seinen eigenen Teil der Bevölkerung im Südosten des Landes, wo schon 500.000 Binnenvertriebene es gibt, hunderte Tote laut Auswärtigem Amt, also in Deutschland, durch türkische Sicherheitskräfte, Zivilisten, die da ermordet werden. Die Presse- und Meinungsfreiheit wird unterdrückt. Und all dem schweigt die Bundesregierung und auch die Europäische Union. Warum? Weil Erdoğan sagt, ihr wollt, dass die Türkei ein Flüchtlingsgefängnis ist. Ich habe aber den Schlüssel zu diesem Gefängnis. Und wenn ihr mich ärgert, dann mache ich einfach das Gefängnis auf. Und das ist natürlich eine schlechte Politik für die EU. Ich denke, es ist nicht Aufgabe des Deutschen Bundestages, hier die Ereignisse und die Entwicklung in anderen Ländern zu bewerten. Das ist in erster Linie Sache des betroffenen Staates und natürlich auch Sache der Bürger, die dort leben. Sopimuksen jälkeen Turkki ja EU ovat riidelleet viisumivapaudesta ja Turkin väljästä terrorismilainsäädännöstä, joka mahdollistaa viranomaisten mielivallan. Rahaa EU on pakolaisten ylläpitoa varten kuitenkin luvannut. Son derece kötü koşullar. Evlerde tahta kurusu, haşere, kocaman fareler, bazılarının tuvaleti yok, tuvalet dışarıda, kapısı penceresi olmayan evler, çatısı akan evler. Yani bunlara ev denmez aslında. Pakolaisia auttavan kansalaisjärjestön johtaja ja lääkäri Cem Terzi on seurannut pakolaiskriisin etenemistä İzmir'issä. Kaupungin ympäristössä on arviolta 400 000 pakolaista. İnsanların bir kısmı İzmir merkezde, gecekondu mahallelerinde, derme çatma evlerde kendilerine yer buldular ve yaşamaya çalışıyorlar. Bir kısmı da çevredeki tarım sektörü, oralarda mevsimlik işçi olarak hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Vain pieni osa Syyrian pakolaisista elää virallisilla leireillä. Suurin osa sinnittelee omillaan ja monet ovat pimeissä töissä. EUn avustusrahoja ei täällä näy. والله ما في حدا اعطانا مساعدات ما في حدا اعطانا مثلا الاتراك منظمات احنا عم نشتغل ومعيشين حالنا ما في حدا ساعدنا يعني لا من المنظمات ولا من مكان ثاني.
Dolayısıyla tamamen hukuk dışı, insanlık dışı bir süreçtir Avrupa Birliği'nin yaptığı. Geri gönderme anlaşması da hukuka aykırı, insan hakları açısından büyük bir suçtur. Bunu tarih böyle yazacak. Alana girdik, hani öyle halaylar vesaire işte fotoğraflar çekmeye başladık. Ve ondan sonra hani kendimi sadece yerde buldum böyle. Öncesinde şey hatırlamıştım, böyle karanlık oldu birden her yer. Ve kendimi yerde buldum, hani sırt üstü yere düştüm böyle hissettim. Bombanın şeyle, basıncıyla. Yere düştüğümde işte bilincim kapalı, zaten fotoğrafları da var. Alkamassa oli kurdien ja vasemmistoryhmien mielenilmaus rauhan puolesta. Itsemurhapommittaja muutti Ankaran rautatieaseman edustan hetkessä helvetiksi. Gözümü açtığımda hani her yer şeydi böyle. Herkes yerdeydi ve kimse yoktu hani. Kaçışmalar başlamıştı. Öyle herkesin hani altında işte birisi vardı, ölmüştü, üstünde birisi vardı. Hani öyle üst üste yığılmıştık hepimiz. Ben de ağır yere almıştım zaten orada. Hani ölmek üzereydim. Yli 100 kuollutta ja yli 500 loukkaantunutta. Syyttäjän mukaan asialla oli ISIS. Terrorismista on tullut Turkissa nopeasti toistuva ilmiö. Diğerlerinde de zaten travmatik olarak etkileniyorsunuz. Hani işte psikoloğa gitmek, tedavi görmek bu ülke içerisinde çok bir etki göstermiyor. Çünkü bir iki hafta sonrasında patlayan bomba tekrar sizi eski dönemlerinize götürüyor ve travmatik olarak yine bir dönüş sağlıyorsunuz geçmişe. IŞİD'in hedef almasının nedeni sanırım Orta Doğu'da uyguladığı politika hükümetin. Il y a eu quand même depuis un an 7-8 attentats terroristes sanglants en Turquie. Soit par le PKK, soit par l'État islamique. Des attentats, des vrais attentats terroristes massifs. Et il y a aussi cette peur, effectivement. Les gens en Turquie n'ont pas un sentiment de confiance forte sur l'avenir. Şu anda siyasi partilerimizin genel başkanları burada. Sizin zaten talebinizi biliyorlar. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olduğuna göre, sizler de idam talebinde bulunduğunuza göre bunun kararını verecek olan merci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Meclisimiz böyle bir kararı verdikten sonra atılacak adım bellidir. Ona baksa Tayyip Erdoğan parle comme il manipule, il utilise, il multiplie le sentiment du peuple ordinaire. Par exemple, l'utilisation de la peine de mort est très stratégique. Je ne pense pas qu'ils vont rétablir la peine de mort. Pas du tout. Mais ils vont maintenir cette idée de rétablissement de la peine de mort pour pouvoir mobiliser la population contre ceux qui s'opposent à la peine de mort. Mais dans la réalité, ils ne vont jamais rétablir la peine de mort. Kuolemanrangaistus, hyökkäykset naisia, vähemmistöjä ja länsimaita vastaan. Recep Tayyip Erdoğan kuuluu monien mielestä poliitikkona samaan sarjaan kuin Donald Trump
Vladimir Putin tai Viktor Orban. Erdoğan nojaa turkkilaiseen nationalismiin ja puhuu uskonnon tärkeydestä. Hän on suurta kansansuosiota nauttiva, ulkovalloille vihoitteleva populisti. Du coup, en Turquie, comme en Russie, il y a un sentiment populaire que les Occidentaux ont empêché la grandeur ancienne de l'Empire ottoman. Et donc, comme Poutine parle de la nouvelle Russie, qui est le rétablissement de la Russie dans sa grandeur du 19e siècle, Tayyip Erdoğan aussi tient ce discours de grandeur perdue. Et ça aussi, c'est un discours très populiste. Mais c'est un populisme qui n'est possible que dans des pays qui vivent l'histoire comme une déchéance, décadence. Şahsım olarak ben kimseyi şey yapmak istemiyorum ama idam oluyorsa idam gelmesi isterim. Neden? Bu vatana hain olan zaten Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin şeysine vardır, maddesine vardır. İhanet edilen kesinlikle idam edilir. Şimdiye kadar bence geç kalınmış bir olay vallahi. Dış ülkeler bu Türkiye'nin hiçbir zaman rahatlığını istemiyorlar. Neden istemiyorlar? Türkiye birileri her zaman vardığı zaman önünü kesen birileri oluyor. Mesela en sevdiğimiz ülkelerden biri, adam hemen yüzümüze doğru konuşuyor, yüzümüze gülerek konuşuyor ama arkamızdan bize nereye kazdığını kimsenin farkında değil. Adamların maaşı yetmiyor. İsim Şentürk, soyadım Şahan. Dedim ya işte Türk Telekom'dan emekliyim. Daha önce şoförlük yaptım. Oraya girmeden evvel. Uğurlu yere. Ara işlerde çalıştım. Geldi yana 1240, 180. Bu hükümetten iyisi yok. Bu hükümet beğenmiyorum. İyi yol yaptı. Onu soruyorsanız beğenmiyorum. Neden? O kadar bir farklı bir şey göremedim. İyi yol yaptı. Yoldan başka bir şey bilmiyorlar. Herhangi hayatımda bir değişiklik olmadı. Yani geçmişte neyse bunda da aynı. Değişen bir şey yok yani. ...15 Temmuz dostlarımıza bu ülkenin sadece siyasi, ekonomik, diplomatik saldırılara değil, aynı zamanda askeri sabotajlara karşı da güçlü olduğunu, yıkılmayacağını, rayından çıkmayacağını göstermiştir. Dış güçlere karşı kendimizi böyle göstermemiz gerekir ki bir daha bu cesareti bulamayıp bu Türkiye'ye kimsenin gözü olmasın. İstanbul bizim, Boğazlar bizim, köprülerimiz bizim. Kimse bu memlekete yan bakmasın. Türkiye burada işte. C'est pas une dictature au sens je supprime les élections et voilà, je suis pendant 20 ans le dictateur. C'est de plus en plus, il contrôle tous les pouvoirs, mais à condition de gagner les élections. Pour le moment, Tayyip Erdoğan est un sultan élu. Aziz İstanbul! Türkiye'nin özeti İstanbul! Teşekkürler İstanbul! Bunu Türkiye'ye korku toplumu diyebilir miyiz sorusunu aslında bir Merkel'e de bir soralım. Çünkü Merkel Mart ayında Türkiye'yi mülteciler için güvenli ülke ilan etti.
Avrupa Birliği, sadece Merkel değil. Güvenli ülke demek işte hiçbir iç çatışmanın olmadığı, savaşların, problemlerin olmadığı, insanların mutlu mesut yaşadığı bir ülke. Canlarımız gitti, malımız da gitsin ama yine yıkılmadık. Yine buradayız. Gitmiyoruz bir yere. Gidemeyiz. Çünkü biz buralıyız. And a friend of mine, he was taken from his home 5 in the morning, and it was now 8 days. We don't know where they took him. His family, they don't know. Vous voulez que votre locataire quitte les lieux, mais vous n'arrivez pas à le faire sortir parce qu'il a un contrat. Vous le dénoncez en disant, je pense que lui, il est guleniste. 50% des chances que lui, il va déjà partir en prison et vous allez retrouver votre appartement. Yani Türkiye'deki yönetim diktatör. Evet doğru. Doğru söylüyorsun. Diktatör. Tek adam. Tamam mı? Her şeyi bir kişi yönetiyor, bir kişi yapıyor. Ben ne desem o olur diyor.